Moumen, de matin me lever la cala man ba fè non men. Maman ba fè, maman met ki fè. Ou tap bay moun la don? Comment ba la ba ou? Maman met fè manger ou ba me bay moun? Yo ba me bay moun. Oui, bay moun. Sak di la loko. Ozi sa. Ba ou non. A ou konen bozi. Sa mi abon nan men. Mi se ba zan nou? Non, mi se ba zan, mi se fò fè ka avè. Mi se ba do sa? Non, mi se ba di man nou. Boko mi fò bya an nek di gel li ba do sa. Mwen konnen mi moun? Non, mba kwa mi se konnen mi moun. Nan yon kwa yon pou fason mwen li. Mi loko mba telman rete kon mi. Abwe arep. Mwen te mwen. Aba mi se nou? Non. Ok, kon mi se bazan. Bon ti kas nisat nan bouchwa? Bon ti kas nisat nan bouchwa? Bon ti kas?